Сахаригер терек орорсох. Берген таргет. Олаттар спорт терекетинин ороллары бит. Сахаригер ти эмеким норбат. Юлар бут сертификацияны бар наспыттара, эрдилге бар терапевттерлер гарантия беребит. Дебил кехалам краскалан халат. Скинон оратан ол биле. Оружейный мастерской ген уже. Самый необычный товар де. Ситкаттан. Умыр 105, газотводная система. О, то онда. О, кускенен түстүлү көрүп. Когда у нас появились собственная линейка патронов, но он у нас был эксклюзивным дистрибьютором. Победителем гладкоствольного ружья МР-27 становится... Дарауларында отпер. Бүгүнгү бириге көрөкөт Семен Бурсеп, hemen терителерин туһунан онда кастык бит. Аны подкастта келдибит интервьюту. Hemen долгуянда. Такая долгий бар баула. Кыре долгуй бар. Камера индир трубатахи. На. Аны бу Лёха Троевка келдибит. Садай хаус. Аны локацияга. Шел бу костюлях. Бугудугулурдут. Аны фомутугар банда көттүк. Өтөлүр сире. Аны бу бултур тыбытсыдар. Hemen наган көрөр тыйлар. Өтө күндөн күндү доктор. Hemen бала бастакытын интервью беренер. Анын кыртык долгуяр. Аны hemen кетте мен Булырын бисепетте илер алды. Булырын илер алды. Инде балтырага болду бисепет. Аны бибебет кадыбытыгара мебебет нөйөбөт көрдүк. Моторонылыта, саулыта, бадартан омну эки ханылын турабын. Мен кашка бутып бу жерге ме олтугунан токтогана хакпыт. Тон билген уже кисехили кепсетиба. Табастан туран кантан кимтен кинах, кантан ханнах, кантан төрөттөгөн хементен ийдик. Так, вот мен төрөбү дойдум. Улсадан болар. Улсалдан ден бастыгы корон эхилиге, олу бетер чаран бөһүлөгө болар. Тонно улатан үскен, кредит апта тонно уже олордон же. Букка эйген ким сихер битай. Булка табастан бир абынан рытапчы. Бастан уюта химикини, дугда туттута андыга барансытагын. Оннотон onun теңе ойдармы кытта жердим эме. Бир чугос ойдакпын роман ден кинилин эме. Ол кредак бетто билге тыга таккан моготойдон каян. Отта кендиге ари долатан баран ковактан, туактан, онтон кустан деп кут. Теби бултугунан капсте полади. Бадар маганын бир бултула боллади. Тонук уже Бадар магын 15 лака алып. Отолина 11 лака уже эпи болбуду. Эпи бурсов кен Семен Петрович Антон эти боронго барды усаданга. Онно торговый центрга косарыналамын. Онто салаган болбуда 11 лака. Онтон 4 жыл болон баран 15 лака уже тугылбыдым лицензия на продажу огнестрельного оружия. Боргоңолорун. Боргоңолорун. Онны магазинин аты Бадар деме. Хох ипу эддакпна атын атагыда тол борстой гос сюдля охоты рыбалки жүргүндү. Онтон кендике эти 15 лаха именно лицензионный товар атылыр бар. Уже атнады болар булади. Ону те эбагаты талмастан тылбасыттар көрөмүт. Бадар дентылы гыңны бит. Тол өйдү биле ме тух булыгытыл, булыгы хагылытыл ден. Өйдү биле окса оногон тимире. Оногос бетамас, онда наконечник стрелы gibi курдук. Ол именно ол тимире наконечнига Бадар ден ата. Же. Бу булыгы хакалы же. Булыгы хагылы. О жоннор ола булыгытыл жекап тойга жоннор билбеттер. Бадар ден туй ден. Бен кендике Джон Уирна. Баян характер гына чоны толору көдөрөр дия кахапта. Бадар, наконечник. Целеустремленный дебирда. Да, нук дия кахапаула. Байбал маннелле ветератта. Кени Бадар егер ситке бәдә. Таңастарын, аксессуардын атылыр. Кайдагы үлә жахак манна Бадарга локацияда условията кайдагы билдирге. Төкүнөн табии Бадарга манна келбиппит 2 жыл болла. Манна колора бихи хэгэ барта Бадар магынга бар. То манна арас хэгэ элбах колора Джон Бетен тон любой булчут механа бар Бетен бар бутун баратын тон булара болу.
Джон ситканы төһө ылар буллыны. Ситканы дия. Ситканы Джон ылар тойда хана эрдә холбора ситка ден бул таңа хәле ди ханы бохтана Джоннар билген холбора биге өссө улхан упору пассиньяны таңска урабыт холбора Джоннар көндөрү олоққа туслыктарга мекетелерин курдук. Холбора футболкалар болдун, бейсболкалар болдун, шортиктер, бүрүкелер, куркатер тугар тие бартер пассиньевка холбора таңастах. Ол эме биһэ улаханан ара барда ситка усанан бәте тахара сәкәй барда биһэ наличие бар. Онотон биһи тохпутен она бастан биһүлән халбытер заказлар дибит. Билген данын заказ битен тохтулик бит заказ лабыт. Холора заказлар буллахана онна бир хамай бир туган хүрүн шугайден хыната наличие бар нарсып чыгы болар. Онна тан кетехите уй курдук кетаган. Оннотон хәкәйин келер. Онна келем баран холора бакпа киһә размерден сорау билбәттер. Оны биле анаранга размер ариятын. Оли манна келәндә холора кетен көрөктөрүн сөп, онда манныгы барабын кине размер хопла биһә алам беребит. Онтон отой тугара хатан бат хаябак буллагана тон атланды берек бүтүн сөп холора. Оны ситкаттан атын сөтү куй бар баһаты да. Ага, ситкаттан кую фирматына алабыз. Мен ондук же премиальный болар. Тон кую үчүгей, кую Джоннор куюну эми хорок Джоннор биле ситкел бәтәен холора кую көспө Джоннор ме баллар. Куюну ме бихев наличие на хальбак потах, но hem bir круг каралан келе турар, она кую повседневкатын Джон сөйлөр бит. Повседневный таңа, ха? Оли бия повседневка туга орду келбак барманна. Оны тоннук же ме заказ лабыт куюга ме, кую ме бәтәтон, ме ситка курдук ме тең сегмент техлап. Чапашка, самый необычный товар тухпареха. Самый необычный товар де. Ситкаттан. Ох, самый необычный товар манна бир штука бихе бар, Кыргызстан. Бузур. Бу бар. Мен авар маны нырык тухалак дедим. Колор эти күһүн сас кихилите тоңор. Аны колор кус кетеһе олар кемге. Таманы лиген уктамалар ан баде. Бичеккен кетернатох мехдевет улун даразытан кирен баран. Те мен авар бу боло дегем. Интерехне шу бай муфта ден. Колор маны бәдер септер. Тугар укта жаканы. Маны ите лиген маны чот-чотко бомбалар ан. Кетеһе хавын. Шебәлте. Туган ханат ни патакпына ани булыр. Это кемсте. Ага, бу ханата 15 тынчлах. Нормальный пата. Тон Печаткалар хасыры. Печатка ордухын алак деп күрдүк. Тон бу жана бар шөй бай. Ситка фанаттарга. Ондуга ха. Тона хыналак деген мен хорор нахан хорох сәкеге хорор на хап сөп деген тон тух ки хаян сөп. Колобра бегал биддалан колобра олтан хан күн айы этахлай бакын. Колобра бу чутки бидда ылдың онны колобра тон минимум то ончал кетаган. Онду кепти жондарнырга бактар. Колобра онда келен обновканы ачылар. Постоянно таңна жондар. Тон круг баратын хаян беребит. Бете мен улатак патына ситка тиерне бит. Да. Сен уже улатты көргөн макс. Ситпекке гоп кум улат. Тохтестилер. Там Кинхантер, Дакмания, Ремингтон, igen ол кердер жалларды. Жаллар онтон ситкаларлар. Аны хибике ситка тиер битилерди. Антон ондук баглага. Тойза кабды болгон ситкантар кем бир биле ол кентатны атаң кетен сөп буладык. Почему нет? Те только биле хем бир жон хайыр багла. Тон ситкалана уже ситканы кетен багарар. Тон кине хамай тугаден ток булады. Конечно, бихике хымбытыр ананан холбатак тагастар только кине тугаден хамай сүрүн туга удобствота. Ол кете жа тугадатын туханы тардыват хаяват таганы. Тон барта чепча болар шүй. Биле токтугунан биле огасаң тугунан, аны биле бул касыстыгын тугунан кепсәргин битеп, аны бастакы бул тахангын хассас келетей. Аны тугул табыкны. Так, бастыгы ол ойбунан романның жаммыт ковактыр дебит. Это 6-7 уже айдолатан барамылда же. Уже саат утар ин точолога нахабаны хатчы кыйын бодагата ошолог улахан класса олор hem бир бары. Костулар это бары ковактырлар. Ага. Ол ойбунан жеретим. Онтон ол агабынан дугдага кус кетәһенә манахына сасайы. Онда төксүн андыгы гыдар дибит. Өйгөлөр бит дойдулар бар, нелемденсир. Онда хаялатен көлгө, онда дугдаланан андыгы гыдар дибит агабынан.
Тенді күрдік сыя бай, мандық сағаланан, қаян. 6-7 класска, да? Аха, онны күрдік, 6-7. Оды келе. 16-лақ. Bir ostaq 16-лақ ағалар. Ағалар. Лимандык олулар. Аха, переломка. Мен онна манан олық ихан қалырлы тылачын, ол монталағаны. Онны сыя тұттаққа аптаққа нүгейін тоқтақ. Сығақын дөлер оқып, тарбақын ұтты. Постоянно қайы жар келе. Аннер болды. Ол хағаны оғы жан бұлққа қайдақ сығырны әртігіні, оны білеген бұлққа сығырын қайдақ олар идені. Так, ол саған оттон бастығы бұлдар болар болады, бастығы кус, бастығы ковақ. Он, конечно, азарт болады, хепті. Ото біле бастан ол бұлдың байнайын бәсейтеден ынырық болады олар. Қағанда олар қыраттаға жонын бұлтылар, кус қаз ковақ алалар. Онты бән жо бұлттан бараңын уже атын қартына бұлар уже. Уже атын чувство дихаду нучалы. Ага. Атын ей кирер бұлар кейхі. Уже. Бән уже бұлтан олтан. Жоңыр ағаларын, қайырын, ияғар. Оныр события бауылла. Бастығы бұлтен. Антон кәдекі ұлатан баран, то, конечно, саға кейті барты бұлтыл, сен бірәнеме, қолы тем более бұлқа сайыннақ, тәліттен бұлқа сайыннақ. Жоны қачаяған, бұлчуттара қачаяған, оны сен бір оты жағымыда тәңге. Сол сезоны көтіп бәккен, құс қасы сен бір жағын. Бұл тугар стадиятыгар бартер хыржыбытыңда. Тау стадията же мен біле бән онныға аттыбын. Олар құс қас танды жетіңде. Онна онтан кәлерді туяқтақтар, оны хама үддік бұл тағын чубуку. Оны кылгастық. Қаяға. Бартыгар, мұны бұта балық тағын бәде? Аха, бастан отақтан мүрі алас бұдығыр дұғдан ақтау болады. Онтон сыя байы техника болан, уазигалат атламын, қаямын, онтон кәндеке моторыламын, корпус. Туға чәреттеге. Чәреттеге хаджар етім, сасайы. Онна тиен тайбы бар, бочкап болу жәден, кенеқнар тиебет. Тайбы дыныр бұлчут, балықсыт, кенеме әрбәқі өреттәдем еген. Балықтырға, кустурға, өріскәден атым ба, қолауыр. Bir sasın bir kalan utaklar, mus toğunyan kalar, onu ken bir şerstah bollar, onu kene bartın üyereten takayan. Onu örüskü hacer buldum. Örüskü örüskü bultur etibit, o tarafın tavarsının kıtta denge hacabut. Ondan işte 15 laka onu bultubut, sübbeh laka уже manna korakka könkelebit, korakka Месте көстен, мағын месте көстен оны ұламыд. Онда көйін кәләмет уже бұл арыйда туқ тейче бұлтуын білейін қолы орта. Томпо херігер отуғар. Ашу хеддерге жабыд. Техника тахын кәндіке тұлғамын соқа алайын. Хаджамыд оттонды сасайы жабыд. Қасқа в основном. Онда Onu tenge kühüngü tügürüme ol jiki emekön tompo kayılarga tayakka to lisensiya bartın labı teddetten jibiyukka brigadan simi kimere tikser. En tikser dakına bu tavarın balıkta tavarın tikser hem bir barta sokon karağınan sezonu tutuhan onunla ton tayakka çubuku eme takna jabıt. Nahçöydü. En sanağar bilinge Бұлчут қайдақ тұтта қапта хаджықтағай, оны туақ сер туама бары. Сурулы батақ сер туам. Құлыр хокон бар, оны сер туам. То білінгі бұлчут самай туға ден кені айланы қарсық тақпыла білден тұрыр. Тейбі сергер отуғар, серін отын ағатан, оттан постоянно бәғын саған ұскайда ваққа, постоянно оттан серін отын көрі хаджықтақ. Самый главный туға ол. Байна оттан бедде берер, бебетәме берімен сөп. Біліңі бұл главный ол, соқуыны тұтыған барганерда ваққа сері отын көрі қарай ажы. Главный ол. Барта бе бұл бағар болар, сері от айгырыр ол, барта бәйбітен тұлықтақ бұла. Бұл оның бастығы туға жан онлық.
көрүтестите хире вот болта. Оружейный отдел арылым дебитинде. Вахет тадетин. Это 15 жылга бұрын усадыңга. Онтон Олонно бу сүбе лахманна көр. Олонно те оружейный отдел арьергар тугустуктары көрсөбүк күнү. Төгөр хана бите оружейный отдел арьер. Оружейное дело, конечно, документация была, конечно, лицензия на торговлю оружием, на ТУСПА на торговлю патронами, разрешение на хранение. Эти борта тебе на рида тухости документация тайн. Сюлях дулях рахасос тебе ха, осананже, бортан эти хамата документация, конечно. Ол комната хранения оружия Аргар, ол барта требованиялах, Росгвардия, приказ. Приказ барта требованиялах, ол требования барта репетин надо, барта халык то бача сантиметр, бача то тухтан темир барта требования. Оны кален нар белбекери хижалар да. Постоянно кален белбекерилер, блин. Росгвардия, блин, вообще то каята күрде. Тобу балыгыня таны оннука теттеге жаколор. Элен постоянно токален проверкалар болалар. Прокурорская проверка, ФСБ бебеке дисембир. Анан хемби бартан сокон караганан үлген, кайдактаны. Отчотун бартан бара турар, кайы турар. Андыкпа. Төһөт алып кеп, төһөт бите барда. Эми кенти бул сезонна не чугахата бастакы булчуттар келем баранже хамай элбахте кетер вопростары кимден болашын. Тумрим бастан моторонлар идалдар, моторон сыналарын. Ама чепчи моторон ханнык тем болар. Тан основном блин самый чепчи моторон Сибирьден. Новосибирская заводка моторона. Антон на сайт төр буллагына холор бастыгы сайлачлар достокалар элдилер. Бастыгы сал это 2 жыл болан баан бидде полуавтоматтар холор алалар. Ти бурабылы тугунан чөбатык мен белетен этеңде бири колу бастан халарыгындыктарына кайда халы урут холор автоматлар этебит бириген Мына бир остах, оны 2 остах салар алалар. Бастан таңлыгы биттер буланы өксен эжектерде акнасаткыла аны маралар. Так ким кайда хөйлөбүтүн салар алалар. Турецкелер балдар, турецкий компаниялар. На российской основе. Хит продаж тяка. Хит продаж. Хит продаж МР-27. 12 ляхали. Потому что масс магарех, столовного хеттюси бебес, было эжектадах, это лут гильзелерен братыр, то скорострельная только теречу. Он улана, мы сами туда улана насадкладах, чок получок, мы ели улана, ну гадах сөйлер, батроном улардан сөп. Бу яңе болдаларanga куру. Сцената? Сцената ула 6-4-тенче аусмах. Бастыка алачылар. Мана көдүк көтөн өйт. Антон 2 жыл болан Икки жыл болан уже автомат. полуавтомат салырылын сөп. И автомат сыйга этереп питчага. Полуавтомат деди. Народный туга автомат илдерин туга була полуавтомат дейин. Полуавтоматский. Это хит продаж полуавтоматтарга хем бир өмүр болот ди. Основном сцената инчепчи болан өмүр үшөйдө алды. Өмүр 155 газотводный системалар. Столу на 700 онда магазины өртөт батыран кириш, бир булан столка пластиковый. Онда самый басарланар. Өмүр ото тоғындайында. Сконы битти. Мени кылга хади. Сконы битти. 700 бен стол. А? 700 бен стол. Сконы битти. Пиллер битти олоқт. Тен. Қандық батроны тус бәйін хебелігіні? Қандығына бәйін таған? Патрон, блин, ну, там качественно еще и хайхана держана колора игла патрон. Он отыды келя отыды балдар бияка колора. Отыды килограммнах бияка тон бира кой. Отыды граммнах булана агон төтсөкой. Контейнерда без контейнерден асылдар. Onun кем кайдах чугасатар тантултах, рагатар чугасатар. Бияты бахарна булчат.
Нарест дир боллаққа қандық наресттері хит продаж. Тух самый просто автомобиль тигр салыр. Калибры хеттал тон кибен тетен. Ствола она 200 тот. Исполнение 0,1. Сената была на 615 тысяч. Так. Каратыш хайдағай. О, сайга. Картыш, то бир туга преимущество была на идеально удобный. Складной прокладта, хора, кеха. То упаковка, это транспортировка терен, хора. Еще маневренная он билет. А та меню один тоже туга колгасос таплан туга теглаган. Он нахлор закрытого типа один детектор концепт. Чего еще самар. Кучная стрела 308 калибр. Патроны скоро отрегам булан. Кучная ничего было. Убойна, Ойна то угну угу тахалсу акабираш. Мехаталан бупы патата. Мега бевер мемон ксала. Да? Это да, не иди. Басты таксилер. Антон бегар тугун эби кедектигини тугун уластыгыны. Бехте затыльник картывым беттим. Он улана ДТК закрытая тема. Тема денен турун битум. Рукоятка кнуротым беттим. Чумпурда да хен. Ты уже качирул закрытого типа. Антон прицелгар туга да? Прицел был загонник или ула коллиматор бар иккендер. Леманок загонник дюер коллиматор хеджерда. Туспа съемный. Крашный интересно. Антон загонниган хастагы кратностары. Биттен алты алды. Биттен төт тағалан әревінде. Пилат. Биттен төт тағалан әревінде. Биттен төт амеше. Оружейный отделга улиләбітін түхіраттыны. Оружейный отделга бернгенген ләбітім астан. Еккетейін чеккелтін. Антын бұлданна. Манна сақарсын алден алдыда. Тому бадар алдыдар, мана бадар көрейді. Кем hemen бәтін ұрды ду бәң инікке жағында. Атын семен бәтін ұрдай. Ингі түрлі анды жейді. Үйен тұғар жей күдік. Оружейный галей. Тоғы оружейныйге үлідерген хөбілігіні. Атын бұл турбын хөбілігін. Мастарын тұран. Олейін бұлданайын саға тұққа. Тантайырын. Табілі бұл харсарын тағынан түхі әбей өре тағаны. Білін хайды баран ехен бұллады. Аңа тақстан ехендәрі. Сынам тоқтыр ету бейін көрін. Олар саға саға тағыстана ен көрін. Мағымыт сайдығдығар келені яққа. Онна 11-гер мүккен. Онтан 14-тер оружейный ары-ары яған. Онтан сүрбәға көрікі көстін. Онтан андығызға таптуға те. Оружейныйгін кіті харазы арыдан де сүрбәға. Маны көрікі. Көрікі. Конечно, сразу тәңе аридам не бардын. Оружейка дел, у нас сопутствующий отдел ден холурте. Ехап. Мағыңыр сүріннен отын бұл кусқас таңас сап аксессуары, сап, прицел, оптикалар, оны тыйлар де, тыйлары оңыран халаты кетті. Мағыңыр төхекаларынан бұлчукка, оны балысыққа тоқ необходимой нары боларын ағла бұлта білден тұрар. Кім тоқын адерін? Самай бәбіт сіргі оққа бұлту боламы теме хем білебіт, кім бұлчут, анығы бұлчут қолуды дейқа тоқын адерін. Оны алаты өт. Онна тыйруғына хақастан олар дебет, Уфаттан, Санкт-Петербургтан дейбі күрдік. Білген уже бәбіт оңырды. Бәбіт производство компания лақпыт, бұлтурден. Бәбіт сықтақ бұд производствондай. Онна уже бәбіт оңырды. Тыйлар бұдын. Анартан, конечно, туғылады. Туғанаға редях логистиката, конечно. Оғыматы ғайдына кәлер. Барта Москваны әргер. Онытын семир логистика сыңаты дәнер. Күнтен де қайып. Барта дәнер еттелейін. Семир ғарқан алтырға. Онытын күда марамыдатты тоға бәбет оңыр болып біттен. Дихана мұтытты. Идея кибитар атта төбөҕө. Ото олоққа бұлырын күйін тиеммит. Уфаға үйренен. Икуду үйрененмит. Сертификат ламыт, сертификат соответствия ламыт. Производственный компания атын қаямыт, регистрация ламыт. Тон үлелей жабыт. Төрлі әпет наға рапата бұден. Сыл болалик. Бәйбіт тағымыдығыр ұттайын. Этәңі үлелей жабыт жақап.
бәбі кықпытынан. Аны бултур ден. Бултур ден суалтата тоқтені. Ото бултур ден икке өйдөбілі ақылла же. Булт, онна тур ден. Охота и путешествие, туризм деп күндік. Сақылғыта бұл тур. Деп күндік. Атон ол тығынан ән күлді де барайқан сөп. Именно ол бултқа ережем отап. Ты туха бар. Кереңін балықтығын күлейдеген қатағылығы қата өп деп күндік. Тыға барар кехімі тығылақ бар ба? Негеті. Күлейді барар кехімі тығылақ барар. Қолы айылға тақыр кеге. Так, материал быт. Көрімдерінен арақсалар. Плотность, дүйіннен. Бұғы отар ичарас материал. Хетті үзбейін ақтен. Бұл орта тыйларға барар. Отан 200 дүннағы, 200 тоннағы, 300 таққандылы. Өмдік барар. Оны қайда қас материал бар еді? Бейқа пока үс көрім материал ақ бұд. Үс рас қалыңнақ. Bir қалың ағыс үзбейін ағы ол уже 300 таққалақ тыйларға. Кыра моторларға енептақ. Онна лоқ чарас бар уже кыра тыйларға. Онна ол чарағынан өсі бұтықай нұмандық матрас кресла ені олық қағып. Герман мешок оңырық қағыпты? Хөбі ға, ту аран олық қағып. Бұл материалға сығынақ. Ту деп қағып. Олындық. Изделияларге. Аха, изделиялары. Құрой бұд атын тыйлар бұд модельдерін ақсы ол шаблон ақ бұд, лекалы. Ол онан ура-ура бұд, кірия бұд. Пока қас көріңін ақ бұд еш. Та 5 көрің бар. Пока. Ол онан бей кірия бұд. Онна бұл кірияр кейе, ол онда күлді комплеген оран тағарар. Бұл қолты бей тыйғыдыр. 206 Бейті мұнды кәтчір болырды. Қары яғаны. Қыдай. Тейін ой, Бейті яғаны бар еді. Мұнна қолырта бартата, скулата, но сен барда керадер, неше тейін барда бар. Онтон уже каркас таңылы өтінен барар. Бұл отыр уже каркас таңғадалар. Келейінен үлелерді? Бастан уралдар, бұл разметкарлын уралдар. Онтон келейділер. Келей специальный, әме барда заказынан келер. Именно мұны лодочный келейді қағып. Каркасын олына үддері бет. Онна мандык 200 күн турар өрүлләр. О мандык кусканактан өйдүрелдиктер. Анта хасыңгытер өйүнгүтер келен көрөбүт. Хыннабы пулагана хаңаптан переделка барар. То есть тун тесте аспат тем болот. Тесте аспат. Анта уже 200 күн турда уже бу эпмаган эпидемде усиление олдар. Дополнительно таса туттан ленточка хая. Текеледине. Антон бу ленточка сыгырлыгын кәне эмек 200 күн турар. Антон биддемен даш. Это апай ондук кайыр, конор. Антон бидегер уже фурнитуратын иелер. Выключено, держатель, леер. Онда бу сидушкадан халаскада. Халаска ден аттуу. Сақалы саласка. Манна ме денешитин хайла, денешитар аханы бола, простой денеше, надувной денеше. Такайда пар. Үддерілер денешеме болан сөпте. Бар, аха. Оны көріп қыры. Бұл камуфляж. Бұл өңінен әме қайық қаяқтар тұр. Бұл туғатай. Камуфляж құрдық. Аха. От. Çok da evde. Bu kadar даже şöyle havasına kurdu. Аха. Атын күске дүрелден тұрар. Күске үрденде қаманды ғали тұхауыз болар. Матава жүнінер. Обычно манны гыттағаны кылача жа күрдік те. Бұл дүрелер кыттағаны. Анты күске дәддақын уже ғаны матава болады. Бұл нешеті үрілер. Олар по индивидуальному заказу манны кәмен отыру қыхатты. Аха, олық бұтын сөп. Ол орта бәдерін тыйларын ағалалар. Барыстой денешілаған. Оны көтірен баран. Оны олық бұтын сөп. Онна тестибит тыйлар гыдырын, ағылақтарын еме барақтан береді. Аты хеге заказтыр материал гытыгар олаты энни көңеме барды. Бар, аха. Оны қайдақтар баллары көрөбітті. Олар өте серай бар, от күйоғы. Это в основном, ага, от күйоқ оны серай де. Онна тобу камыш, правда, арифен алақ болар. Там, биледе то. Онна мандық же камуфляж, мандық же материал, только, біле, цифра жүнне қалылар. Ол в будущем калеға бейғаны. Біле пикселер көрдік те. Ага, ситке дейі көрдік. Сөп, антон, бүдәй ката бұжы атыка ем болар. Бұл
Бу питылар турулла же. Маны уже бери киба специальный ол ки бартын аннялан, итүлән, каян бери. Ханнары тоемел кирде хысбатак була разы булар. Онда ме доработка бар. Антон битта бартына аста уже комплектуйдынар. Комплегер насоха, сидушката, эрди, онна эрем комплект. Муны битта, атыга бар. Бу ердилер бу тураллар быгылакте. Эрдилери аха пока ме хакастан лабыт. Муны бу сидушка бут. Сидушканы бәвит. Сидушканы бәвит. Сөз сами. Тыйлар бит сертификацияны бартына аспыттара. Эрдилге барты репеттәһәлләр. Гарантия беребит. Гарантия бу 5 ел. 5 ел гатты бара булган. Тәһинәгән кален. Бу гарантия абракта. Это гарантийный булагана ха. Вдруг били шоуынан ең кирди тахаран кире бардаганы абрактан берип кетсек, магазиннарга беребит. Оптоматылы бит. Коракка манна кас үстөт магазинга беребит. Улустарга балар уна. Бу бягат дизайн стиль гитте. Бу серый караңаты сырдыга. Ага, бу жүгүнүн комбинированный жүгүн или сплошной однотонный хада бар. Если иникитин творческой идеялар баллары. Табилиманнык стилин, дизайнын улардар беген. Тон сылбыт сорукпутен уже улахан тыйларга. Тон бен баганы. Уже улахан биле тасырактарга хаджар моторный тыйлар. Уна биле ветродуй не кудук. Онны канарга бу же материалның уларда. Материал ха маннык же, только биле плотнаха рихалым болнада. Уна тон эби ол улахан тыйларга, ол ветродуйдарга то броня ин улахан. Оны им бар броня кан. Коловра бу тыял буттара 300 сүббелак динчета простой это. Оно бу надувной динча оңрамый бит. Бу под мотор. Астагы мотор гәптә. Аны булыр. Кайде. То надувное дно низкого давления ден. Жоқтырын көрек қары. Ол тақайда оны біттірін. Вот, который бу испытания барыктак. Олара Джон Хакастыр, Хакастабытын кенеттен қас күнінен кем тыйтыныларын көбі. Аты корда хакастадактарына бүгүн же хагалатакпытына где-то бір неделе хенен белем болар. Тогойтер биле каркас, биле онтон хонор, онтон тон этап айы хононнада, биле кенен нада тестанар, олен неделе болар колты битти. Клиенттер төхі үчігей отзывтары әйтелері, тұттан көрбіт клиенттер, тоқтелері. Антон хас куска уже әлбәғат ладық бітте. Пока кухаган тұрқты негативный отзыв хоқ. Еще дилер аттан. Онна шо ба. Онның жеті ба, дей? Онның жеті, аха. Соғылыптан кәліп тұрқтатына хоқ. Ол же механизмнар дейі тұрдық. Даже еще жеққа хат. Соға етер біле хоғылыптан кәлері транспортировка тәрейін араханай болар. Олут магазинларга интестибит тылар ингәләр. Манна улар уже дебит тахар бабы. Бу болаттар оңорар тылара бул тур манда келен турар. Мында биреген устанка дирек бит. Опа. Ты курдук туак татына хох. Бу эйха ана энергиян көрдөрөбүт. Ровно стандартный ты. Ошой бай. Дух меска. Кушукка, балыксыкка, гинту диян мас хайф боллады. Биреген бу минеме манда када мескану бекке. Бул туру. Аны бу хас. Бу күн куска жаһилды бу. Монта бу берекен эттен кус бериде такарба. Анта аннаман хажамын. Бу гунякта када хажактак бу сатан хажерге ме хажактакпын. Анар такпын ата. Кус беридин эме күтәрен. Бул тур тылах. Гыжыктык. О, кус келен түсте көрү. О, кус келен түсте. Када кус келен түсте батта. Байна истери динже көрдүк да. Производствонар ергетигер тоғарға көрсөк көтүк опсайдыка. Ту буларга раханата кепшетерге анаралар гытта. Андык производственный цехтар гытта, компаниялар гытта. Бастан ону бары иң өрпәттер була. Хәтта плодить конкурентов тоже им не надо деп кудук була. Тойда бу бие бир фатан лору в основной тух
тыйлар доктор hem bir заказтар уфа болалар. Оны зачем платить конкурентов тен инник бар. Холор. Эти тухос это. Антон хата bir компания утары барат. Ин оттон условияны бергетен договор төсәммит. Сыныбытын кепсетәммит. Сөбеләммит оттон. Баран келбеп бит. Оны таты орга hem bir тухпа тахан келе турар, биле. Логистика үсен бит тахан келе турар. Bir сырьёна хасты үт, биле, урулоннарына. Онна фурнитура эме туспа келер, урулонны сырьё материал туспа келер, ткань темалар булай. Эти hem bir логистика үт тем bir келе турар, hem bir. Эти айда тухос. Ин хадар уладиган микке. Тох тура токудухап. Бен хадара үтәргә. Инде бит би тейчулар болом için bir эти хакас это кели барып hem bir тухос. Накладна хосиха вера хос. Оны сроки булай. Уяма ике нелене бу хайнан келерсен bir. Он туган кәбә хадактан. Таманда балык сытар hem bir булчут бил кушуттар дагар албактиллерди. Балык сытты. Тон кушчут би саха кийде, hep саха кийде норота. Кушчут ки hem bir балык сыт кудук хадара. Тәңге илем үтәрин кудук. Олох ото жонда баллар, конечно, именно балык сыт. Куска надибат, булка надибат чоннор баллар, конечно, аяктар булла. Hem bir би саха кийде hem bir бартыгар. Бартыгар сыгандах, бартыгар тохтах, азартах. Кустурки bir balıktır. Demin fakat yerikim balık. Кустурки батах бултурки дем болар булай. Колор сас кукуска хытта. Саха кейте булчут. Онтон сайын уже балыктыр. Илим көрөр, спинин бар. Онтон күн тиекелле уже турта стая. Туяктакка hem bir жар. Куска мех жар колор күн. Эми барта баране. Онда кыгым келләне ме кыгын подлёдный рыбалка ме тиен келер. Кус бултен тух булла. Тус балыгын арыйда любительский болон сөп холор. Любительский булла ки көхкө баран бикеһе өрүлөгө тиен балыктыр. Отто кугун онна тугун туяктак бултур ден атыма уже. Башатым ба. Уже конкретно уже белемненген. Ой данда хынна тиен бултугун булла. Канар течет бара балахына уже. Сүбе чогону бири жамбай эмес. Антон балык арыйда любительский хос болон сөп ки профессиональный hem bir балта бакым. Өрүлөгө. Профессиональный, промышленный бу балыкта хандан уже хоту булла. Атонупа хото булла бега. Промысловиктер атыма атын тема. Онна өссө биринтер хене кайыс харибиккет темен истен барамын. Сохибитим оны бербитим. Терекелерге. Ага, это тух аталсмы путь, карака имени завод, спортивная тарелка, именно эко-мишень, экологически чистый, тухта айылга бортон орбат, разлагаемый, кине исылыгинен хүден қалар. Туга сырьёта бле тух. Минеральный порошок. Ким таргет янете? Берген таргеттен, эми аттан соолар. Томес эти сагынды халаты бут. Бу саскыттан ека пробный дерон то пут, тес он пут. То в принципе аппетит требования. Федерацияга дүрбүпүт берген. О спортин. Олар мете каяптыр. Любительский даны кырыкта хили эмегите каяп. Барсын булла бар. Берген таргет. Олаттар. Номно спорт терекетинин оролору бит билген отугунан кылгыстык. Туунна бу быйылгаттан жихаду. Ото бу гынгаттан буланга киллеремит токудан бут бу оборудование атластыт. Онда бут итальянское оборудование. Бу именно мини-завод тебе куду болар булади. Мини-завод тебе куду болар. Именно компакт спортин эко-мишени. Орор. Таби сахалар былы-былгаттан ытырбытын сөйлөйбүт. Элен спортин күрабиха тух сайдан турар. Элбахты гыталлар, элбах чемпионы дақпыт. Россия, Европа
андойду чемпионнары бейе қалбақтар. Onun bu Дальний Востокка, Сибирь дағаны ихинен бұл саха ерегер сама сайдан тураш көрін бейеға. Бейкен туттар уадардағы бұд, спортсменердағы бұд. Onun бейі бұл мен федерацияны күтті кәпсетен, қаян, бұл маңныңынан жарықтанан әребет. Спорт экомешение ден именно экологический чистый продукт, это сырье-то было было. Основной сырье это минеральный порошок, мрамор туоди хапча было порошога. Микрокальцитин атах, он воск стеарин, эме он это пигмент, оранжевый, дюгнен, каир. Так, вот это лепсен сагалабы пыт, вон технология, тон, барта автоматика, тон это электроникалах. Бартын программаны туруран беран, бәті онына оңыр-оңыры турар. Дыманды бұл ажамыт тіреккілері көрдіққа әлбіқ испытанияна аспыттар бұғалақты? Идеалға тиерге дейреті өкен барданы? Барта характеристикалар, ТТХ-нан барта ағыр, барта нормативтақ, онына тон на хрупкость, динаметрической стендағын бір на хрупкость бірі келебет. Бәті онық параметрдақ, сыпыралардақ, оның тұтуған бір. Оның кімадақын оттон либо қытанық болар, үтіріме сөп, либо наоборот наға сымнағас болан. Станоктан көтен ехен ажана алын? Машинкаттан баран ехен ажана алын сөп. Бұл бартын тұтуған. Оттон тест аспып бұд, біргенге стребішәт емет. Шөй, в принципе, тұқ нормативка требования петир. Нар бергенгер бұл баққа білі, оғаттары мен білі бәті білі бұрақ арстаноқтары мекенжескайынан емен өтілі бұлаққа кірін бұққа бұллаватта? Қайда бар, атыға бар. Любителер қолыр ручнойды болуын, ножной бағлар же. Олар тақ, оны өлі тақ кірін. Мен нар білі бұқту бар емініне, бұнчо хүбетчір стукаге мәндік қылан пакет көктама бар ачылы. Жағыла әмін оны ұнтық әдірі. Оны білі бұл тағылынан ене тест тахара жебе күрдік. Бірағатты өт, оны күрдік білі, интерактив күрдік. Особенно саски сезонында бір кей барта өтіген бағарар, күрдік кәтчілейін бағарар, саатын бір векелейін бағарар. Көгіні өтен баратты сасы жа. Күріктейбе олар делейін қолыр өте бергенге стилбіша. Тілтілі кәлін аталар, мәні жөрін орталар. Бейіме постоянно қолыр күс сезонun denine to olsan onunla dağına sayını koyaktı. Hen ötavut. Kökteygileri kıttavut to onda deriyebit saha sportun diyelim. Terekken orar haka heriger hoq bulaydı. Tügen orar emi hoq batta. Saha heriger terekken orar soğuk. Saha heriger ti emekim doğru bat. Ata doğru bat tarçın bata hin orla bıla. Ata orla tim bata. Böyle усиление, бронирование и рукотан бар. Onu Allah bilir. А так с нуля сырьетun бұратын рулуынан хакаста, тоқтыр хакаста, фурнитурын хакаста дед, оны хоқ. Это хоқ бұғылақты хоқ. Терекке точно хоқ. Терекке точно. Дальний Восток хоқ бұғын бұғыла. Дальний Востокка хоқ. Тойдаққа Дальний Востокка по сравнению бейгені кітті, тәңнен күдіққа олуға аяқтар өтар жонлар. Спортсменлер олуға аяқтар дек қойып. Оны хоқтаққа Дальний Восток, Сибирь илан күдіққа бейі олта бұд олық күскет алар бұлла. Ой бұлла. Тағымнақ ұтачылар бақ бұп. Тағымнақ. Россия бары білдерлер, андойдығы да Европа білдерлер. Уже білдерлер бейі олтыр бұд қаддағат аларын. Аны күріктейі айы хем бір күріктейір бәқ этап Кубка России сағалан Европа, Азия, Америка, мир андойды күріктейіргер. Бейі олтыр білсен бір істәм істәжілі. Бұттаге. Олық кейі соғыр мақтайыр, бейі ойдар бұд, таварыстар бұд, спортсменлер бұд. Аял мұқарап. Қайыр дүгер, сен бір баллар. Онды манда тейдіққа бейі форумларға жабыд, выставкаларға сауыруынан. Якуту ден болла, hem bir стрелки ден уже бар индік понятие. Онық бары білелер, бары соғылар дейбі күндік, hem bir. Якут болады, охотник, стрелок кен болды. Өсі бір қайысқа мен таварыстар бұм
аспыцас берейін бітім, да? Да. Это қанатай. Сан жыл үмбет. Саңа жыл Сан жыл случайно Леха лагыты берейіндер. Леха Дьяконовтен кәбәтті хәджер ол бар. Кәне пәті метәрітілақ камайы көті ден. Менеме манда алтық лағыта. Почти алтық сылғар барды. Өмірбін краскалып бұтым. Кенер реставрациядан. Оны красканан жарқынлар. Оны үші байты бұл. Әмін нағытты бесенлер. Бейгіллән халатлар. Олтуғынан. Так, олтуғынан эти оружейный мастерской ден уже тема те. Мастерской дақ болақына мағыңғар уже туғарендік саң орор краскалыр, сағны растыр дағаны. Инткай оқ, лицензия оқ қаян жастамақы мұллайды. Эти лицензия туғынан әме бейхі төбі бір бар ғынратта. Екетінші бір лақы уже эти Излас потом тоқанның ден қаддақ тоқтан сағалыр ден теметі соғыру үнік жартығынан жамтон ұйтылар етім. Онықтан мен ғана күрдіқі мастер нада, оларға үйретек нада, кемері барта сразу тәңге болбап бұлар ең бір. Оны біремен нада, тоқ нада. Оны тұбы бұлырын Алексей Дағ кама екіті ден үләбіттірі ратты. Олық өйетті ғылттан. 15 жылға халабыттыра, кара-каралан бәдірен сағаларын ден күрдік. Онтон жо өйетті, оны асылттан, өйетті ғылттан бағалақ. Уже тұқты үләбіттірі. Уже жонтон. Уже бұланнақтық. Ехаду бұланнақтық үлән. Үлейін жүптіра. При участии владельца оңырлар бұла кенлер. Сағыны тұттарманы бара баттыр бұла. Ол уже әмен соқону кәйі. Улахан кеги күтіп болар бұлай. Ән сағыны владелец атын кеға башы тұттыру тақсатын. Оны кенелер біле при награждении кенеға көмірерлер деп күтіп. Кен бәйті бар, ондық оңырылар. Ондық айдақ бағылар ең біз, конечно. Оны бейе кәлен, бұлырын кәлендер идеяларын көпсәйетлер. Оны давай тоғы ондық гүнік присуға ден. Мен еметі лицензия тоғынан еме бар деп бір. Давай оны сүргітәмет. Әме тұстақ Тухарна жону буламыт, соғырулар, жонлар баллар, көмірер жонлар. Лицензия түгер, обучение түгер. Аны уже декаптан сағаламыт, асынеттан сағаламыт, саңа жылын тиен үйренен, теоретический, практический мастер болдуғыт. Олта бұна Ресейдағы мастер болдулар. Слесарь по вооружению, колышкалақтар, тоқ бар, қас час үйренметтері, туу үйренметтері барыты бар. Оннук уже Антон үйренні бит, Антон лицензия болла, мен промторг берер оны. Росгвардия кәлен алырырдар кәленлер көрерлер, допуск берерлер, возможно или невозможно не қолорды. Комната хранения оружия, оны туспаме требованиялах, туспасивиға болықтақ, қолор кейі кәлі, оны қолор қалар, арыйды тоғыз бола қаларлы бұны, КХО-ға, хранение оружия комната. Оны тұрарымы тәме дәсүрі күті акосмотра документ бауыта Минпромторга заявление. Это госуслугынан берем, білем бартанлықчы. Отказ кәде тұрар, туғар әтәғас болар, туғар сөйбей дилер, аны инструменттеріне барта поверкалақ болуқтақ, аны меті. Барта меті оғыз. Судығы бота қаметтен, білден тұрар. Аны те үсейі күрдік кәріңе, бартан туғы идде білі көрдеулеріне. Берен ебеп бұл. Бартан көттерін ебет, бартан үгітен ебет, тоқнада боларын. Онтон сенбейт оттон. Бұл қай, өмейін бітуіте, май бітуіте уже лицензия ұлбып бұд. На производство ден, на разработку, разработка деньга уже туың барта кейдер. Покраска кейдер, чистка оружия, мелкий ремонт. Танағалухан, конечно, ствол вос өттүнейін. Конструкциялар тарқайға. Конечно, заводской конструкцияны башетік бақын. Это мелкий тух ремонтнары қолыр. Олардан бері әнлері. Оны в основном это покраска, чистка. Жара мастерскойға керен олар бұн. Леха Лақа, Леха Алексей Дьяконов, онна Степан Аяныч. Фамилия? Амосов. Онна Степан Амосов. Оттар үлләбіттері ратты.
Әрәрі білі туақтара хуғаты. Аты білі жейлері де бікілді, оны білі манна мататыр кітті үлелән ағалан әрелер. Бихе болағына қолуыра ха кәлдіғына, қолуыр ха кәлер, оны болағына чисто покраска кенер болағына бихе тег обслуживание ден квитанциялар балар, тег обслуживание толарулар. Білікі бір көрешоға болағына собси қағайыңа беребет, бірі боламағыңа қалар, бірін болам өнен барымыз бір Росгвардияға едебет. Вообще үрінен манда это хабивалы 239 законынан хеттерен үлелебет, закон об оружии, федеральный законынан. Онна болағына қолыр онна бейғылар мағыңа онна көхо бар болар, қолыр қалар болағына именно документ әме соответствующие дебудықта, тоғылыр документтер олар. Журналлар, прибытие, убытие кеннері. Қолыр онны келер, онна болағына аламыд. Приемный бұд атакалдара бар, мағыңа басы әскі бар көбі көп болы. Онна жамыд, онна аламыд қолыр собственник келен или баттыр документ олар ұд, онна туғын тызыла бұдта, тексіз задание қадда крас қалтырын. Онна аламанна мастерская бұдта керен барамыд, онна көрдігін манда аламыд ұғабыд. Полностью ағылар, полностью до виндика барда ағылар, ағылан баран манна болағына сулылар. Полностью суйлар, химиянан суйлар, промывкаланар, онна хандық частері краскаланан алам бұд қолабыр алам бәлемне бит, под покраску. Онна болағына уже пескоструйна адалақ болағына пескоструйна обработка абыра болады, бұғанна керенде. Обработкаланан әме, манканыме как чищещей болар, растыр, онна болағына обрабатывающей болар болады, краску еще дегістарыңына. Онтан уже алам, онна бұл екі покрасочная камера бар, онна керені бұл көріп бір хаме French Affinity краскаланы тұрыр. Олағына межслойный декаду, будет полностью биталик. Лайдер. Олара цевье, приклад, стволен короб, самый главный ствол. Уманна олара мастералан ювелир, краскалыр. Полностью краскалыр бит, антон болағына термообработка барар. Бұғара уманна олағына бит уже частар олай кәләннер детерминдаланыр уже комулалар. Маскаланар, уманна уже клиент мутел беребит кәләннер алалар. Хал бүтін 5 болды, өмір 105. Лёхалақ краскадан бербіттер. Көрдік MP-155 тактикал деп көрдік. Ол шөй, краска качествоты шөй. 6 сылға барды, онна нахандық өңі бар бұтты кеге дебет, білгінді шөйді кеджер. Өсі теккеген хылы жамбаран білді да, деп көрдік те. Öngütten adayal bolaqına öter. Deме atındık kraskalan diye. Onda bu ımırgı aras tuğtar bağlar evet. Tamam kellaqatna ımırda waltarga yaxa baharan beriyaqtara. Tuğos sakaratık tuttar gıtır qaptar gıtır udubunu bollarını kurduk kendilerimi olardan beriyaqtırın söp. Bu qolora bugün. Затвор тардыгытын. Туğçener bolları? Рычаг зода Рычаг увеличенный. Тегин разаманны перекладал бытым. DLG таваттади. DLG. Açolarga hantı şirkete bilin tehetim bilbedim. Bu manna ki раз öğrenir. Bastan diktiva kudurdan tam udobnay bahay bolar. Manna walterin tutan kuduktarına. Udobnay bahay bitdi. Çiftçi var diller. Bu hoqotoq drop ham. Amır siz behbes bu has gün bitimdi. Aslında manul di. Манул бытым МР 161К пластиковой версии, маха уже манул денатах 46-го исполнения коротышев бытым, оба быты блин. 308 я. Какого года день? 306, 308.1, он имеет волторга уровень где-то вербидим. Он мантан английский берилерге, ажу годдурен кепсяни хия молтухна. Вот. Евлигин боллағына чиска, да? Тег обслуживание алабыд. Тег обслуживание алабыд қолығыра біле хорақ жон ханы қолығыр халақ жондар боллағына туқтулар біле хорақтар жек мана әтіға білбәттер, де? Қадақ ғыларын, қадақ тұғын, хорақтар күттан аллар, лишіне тұғынары деталь өтеренке бейемден туқтар баллар. Олар боллағына біле әме халарын арасты тұқтарын сөп бейе кәліне білеген сөп. Чиска уже тег обслуживание алабыд. Полностью растам беребит. Ол тағынан бола қоларыттан боймеманлық краска, да?
восстановление цвета, любой мындык тюребит. Хамайтын главное бутуга ден функцияда ден болағына жабинтан қарсыдыр. Білген тем более хағынада ынырык үрдәті жаққа хап. Өлеген жон білген хатынымен қарысты хатыр. Хөп туқ болаға де қайысқа. Аны қарысты қанада жебіне бәден гына өлеген ынырык любой өңнөрі жон бағатынан алан тюребит. Плюс болағына бұғандық уже бәлерін индивидуальный бағаларынан стиплен, туғара атын өңнөрі, сұрук бечек, да, олар түйерен беребет. Олары Макс аты уже 6 сылыға бар бұда. Шо бады венджар, білеті хобай. Так, атын бей кама екіті демір. Бей болағына кылғыстық халағынан көпсәті қада, қантан башы қада халамытай дебі күлді болағына. Ұрут туғынан неме жарықтан әрітім, лазертактен военно-спортивный ойын жарытым. Онда болағына парка олағына тұрбы бұд. Хайын оны өлі еретіп, хайын өтігер, онтан болағына біле бір кәмге оғылар бола жүксі. Нүлжалар ona болағына скин егінден туғар, кит біттері. Азимов хоқты еден үйділер әді, әлбәқ қойдық. Ту Азимовтен оландық бәмі компьютер оланы қаябыд әдім. Онтан оламыд көрді біт, ол Азимов ден нады ден көрді біт. Ондық интерес бар бола жауыларға. Өлеген оламыд bir toxbudan bu kere gördük. Bir maket alamıd. Bu mastığı maket bu. Ondan halamıda yakahıp. История, да? История yakahıp karaki. Bolana вон по-моему, Аллаха вгалата. Бұл азыр так болады, ММГ. Акасты 5 күрдік. Аны оланы ламбыд, дебирке ламбыд, краскалан халаты бұд. Скинің оратаны ол біле. Олар гентерегіне болдың жан. Азимов тугун интернеттен болуд, оны ламбыд. Тугунан краскалы өйден бір, мен акриловай тугуна кисточканы ала сайын елапты. Оныр жеке болды, көрді. Хайды бұд, оны арас. Маған оның түйері бітер олан. Фиолетовый бола таққа тұрар. Қайда жетін, білбеппін біле. Чисто олық спортивный интерес бола бұда. Ламбыд жатын, онта халан уже біле. Тоқтан керем бар бұдым. Үйеретін керем бар бұдым да ол өттін. Сапа краскатын тоқ кенен қайдақ болайра обработка тойден. Онтан халамыта жаққа бұ. Онтан болағына уже бұл кендекі уже болағына орып бұд. Бұл қасыл болды 3 сылады власты істеп. Халамытыме 105 уже бұл қолыра тоқтағын орып бұд. По технологии? Уже по технологии жаққа бұд. Максимально приближенный ланогорупут, уже качественный яха саладе. Counter-Striker. Аны ланогорупут, тан боллагана күскө болгон төтөлтөн үйрөтен кирен бар бутун хайсканы хаттак болохта ток болохта. Үйрөтө аны ханнада үйрөпеттер болады. Ондуктан школада окуганда аны хаябаттар билдебет. Онтан боллагана ол үйрөтен халан 15 ыллах, 16 ыллах аны ме хыябай үйрөтен чугахан болантан товарыстас бытым, bir болаттар кадары. Эме ханның краскалан халаттар ди. Tactical Colors-тен Москва горакка, Санкт-Петербург. Оны bir бол Грозный товарищ, Чеченская республика. Олар катаратын билин яңгадылы коллективтен группалах бутанына биле интригини билер битин брака бут. Бәбәбин кырдык кыракта хабитин жегдик та. Мандыгын рокка хабит, Мандык өттен тупсары хабит бит. Бәбәбин испидере мен чөбә токтапты. Аны көренден халан олар эме бастыгы болақтар же халадықтар эме ол деги 14 ыллах деги эме халауттар 14 ылларга антан боллагана ол үйрөтен хаян манна хаддагы урукка хөбүй документация түгәр бу бир хабыллажы документация түгәр төтүр хаддаг ыраха майыл бакпай доктор такаллар вопростар үскүллөр антан боллагана булырын ныттан боллагана Бадарда Семен Петрович тагы хаян барам иккен давай хоббан мандык токтан урукка же кенелерме боллагана рут үлери жандар кая табыттар бит ол өттүнүме каха табыттар бит покраска кенерде покраска кенен надо бит восстановление надо бит тем биллахтар же проблема бар булай сажебнер улен мандык качественный соответствующий мандык услуга бар булуктактен улен булла хенеме чугастар билелер антан хенеме билелер бит оказывается антан буларона булырын келен Макстын ровно кирен келем барымыто. Бисена на час сразу на давай лан түргендик. Амрок путен документация ах путен чондук намыто
информаторунан документация орон хаян быхыл хылаңра хегеди почти хылаңра боллади. Кынгытнакта хылаңра хегер уже документин сүйрен, үйренен келен доктор лицензияла, оны боровна мастерской бутын бу халан арабит, үлелән бит. Жаким дем булаты. Кама икыты. О, туга кама якытны тапен. Туга не итен. Специальность ката ким дем була. Специальность была слесарь по ремонту вооружения дем была. Говорят, тапит, удостоверение лахпит, документ лахпит, деп курдук. Аны тоголур. Хамы частые вопросы дияққа да? Келенлер тоқ қалғалақ келелдері? Клиенттер болағана, хамай частай тоқтары болағана, тын хакенегер жебин болады. Жебин кенен арқаятылар, оның біле жебинерен болағана, хамай бір тоқ бар ебет. Тоқтан, мағынартан тоқтары алылар. Очищающее средство денлер балыр, жебин сир. Онуктар болағана, в основном кислое ветер щелочной болалар. Компанияна өлем болағана біле. Аландар жабинен хата мехеллер, анкалар ола варанение тенемела бер. Хорохтор башындык хата оттан алан урам испеп болалар. Тосифаларгар, анкалар таар биттер биле хим бистиктак болган барты жабинен алып болалар. Хеп, онда проблема элбех бая бар. Олем болган разыклар бия келендер, аланнар холар мына краската ахлар болади хала. Вон то хаячылары бехлара помимо болади то покраска таханан тух эме хайып мелкий ремонт аңгыравыт деп көңүл бар болан. Олата тугуйде да, олата болағана замена частей, ханагара усым, удардан спусковой механизм, затвор, тоқтарын деген холора тақылардан беребит. Бәлерін тоқтары. Олақ сложный холора конструктивный тоқта аджынылар балықтарының ор бапыт. Холор ондық бола бұжанар ата заводка баран әрін оралдар. Ондықтар бей мелкайдер алауыт. Оны болағана сакен егер болағана әлбек бай тоқ бар бұлы. Біле сам үппат болла ден, қарар болла ден әлбек бай бар. Ол болағана әлбек бай тоқтан қайдақ тияқы комплексный бола де ха. Әлбек бай қасты детальтан тұрар. Оны болағана ха жөгедік функционируйдургер үлелерігер болағана қастағаны деталь хөпкі қамсағына яқада. Ол болағана уже үшілі білдейін болар. Бола де барты тәміне хөпкемге қандара арылан берен. Ол үйен берен, ол үшөдік үлелі атағана же үшөдік ыдар болар. Оны болағаны жындар біле бір тоғыра детальтан же күрдік болар. Тоғыра үппап бола алла, бідар қарар болла, хетере барақпат дендер. Де өлейін бола, әлбәқ ба комплексна жегенде тоқынады сығын. Олан көрін, олары бастан бір түгінер олардан көрін. Онтан ұтан көрін нады, онтан емекелен олары түгінер көндерін бере қойып, онтан ұтан ол онды кереки олары бағары қойып болалар. Түгін. Қандыра бұрығына да олай албып болан сөп. Ата қама бастығы болағына тоқып болады. Саны олар растық жақынады. Үшедік расқы тұтығын жақынады, суя тұтығын жақынады. Çoğuna kene tuğa uğur болады ресурсаға өр тұттағы. Онна тоқтарынан әлбек бай білген тоқ бар. Біле ыта хатан дем болды. Хасты куста болын біле. Улхан граммовкаларына әлбек байды далдар хеп. Ондығым әлбек бай бар. Улхан граммовканнан әлбек таттаққа ха туға түргенлік бітер ресурсада. Қасты түгіл, 2 түгіл, 3 түгіл дегіді. Өлейін болағында тоқ оның граммовканы ме көрін тоқтан қаналы. Хоры қаларға болағында тоқтақтар поршинлара болағанда біле именно олар ер. Каракина вескаға, олағына вескаға обязательно оларда жандар. Çoğuna böyle ör барар болады. Обязательно не оларды қтақын. Нөк. Bir sani kolora kraskалта берілдер. Оны түхі көмінен бітер ағады. Бені бола қолар бұрыстой үлі болағана қолар асырда алам баран уже кейхалықтарын сап болар. Антон многослойный оның әртер қарақан ауыз үлі болағана 2-3 күн боланшып, даже 4 күн боланшып. Бұл көмін хағана анден кәлелерден ар? Ага, основной ұндық болады. Сезон, перед сезоном, хамай ровно сезон ненері күшке кәлелер. Хаскер тертен болы, күйін хытан барандар. Эмеске жабық, чисто бары, арастата. Ана бәйім күстуы жауын? Ана бәйіме күстуы жауын. Күске обязательно, хаскеге обязательно бары бұд, күйінге обязательно бары бұд. Ол бұғығыр, олар үлер болақ. Олеген, чүт тоқтық күні қанады, әрі әрді хауыз. Ди, көрәчілер, болғым тағаларын, күхін деген ағынан бері қадан сәп. Онна уже очарата кіра бола.
межсезоньеға чөй. Онна туохтен билигин колобура мантан бут ханыллахтарына бехеме туары өңөң ороп паттада. Олар бадар мағынтан алаңғыды любой халагыт, онна олағына чайкатар ехінектер мандық кірәкі кебеті оқ берелдер. Покраска, оны мелкий ремонға олағына он бірген скидка қалар раз автоматым. Ол скидка атын болағына бәяты тұты оқытын хөп, әбетер товарыскатығар доқырғытығар кеме қамдақлар бере қадан сәп болар. Подарочный сертификат барды түрәбі күнген дейкі. Подарочный сертификаттар баллар аға. Тұрың робот любой суммаға әрияңгет, мандық суммаға нағда жеңгет қолары ұрттаран алағады. Подарочный сертификаттар баллар. Бу үс әбі қайысқанар ебеттеріңді түй оңырыр бұл бұтын, терекке оңырыр бұл бұтын, оны бұл тоқтарды са скинін реставрацияда енкен бітін кәнеттен Джон обратный отзывы тоқтилері, Джон тутупсилері, туттубук Джон. Бұл тур түгірітті, конечно, шүве, мағызестер дер, қайға бұл. Өссөді хайдан ең. Түті түгір деңеті түгіл бәқ болды. Сайдыда, деққа, перспективата деққа, хайдыда. Улахан тылар орық, байдаркан орық, катамаранар орық, түгірдің эти материалынан оғылары орық со временем. Теперь туга сайдыда перспективата шуе. Сайдылах. Эти түгірдің то кухан инде бәті бұты білден тұр. Молодестер дейлер, отзыв шуе. Бихиметтен бәбіт жомутуттан, балыстыр бұттан обратный отзыв еме қайыбыт, иддебіт. Тоқаннығын постоянно недоработки химби бар болу туара, кемері туғынары. Маның орын, иннің орын ден сөп. Оның мекет әбіт, жомутуттан, клейін абыдыттан. Онтон мастерской түгер саңды қаланы әбіт. Пока некеге ұлағанлық тоқты ден қақсуық. Көстен ие олай. Бұл майға лицензияны ұламыд. Сығық ағымыд, оны ол оборудованиета туға бір сразу олуға плайты. Саңды үлән әрбет. Сығы байы. Көстен ие бол. Оны терекке бар әдінады де? Терекке бітен мен саңды еқі. Тегелкеттен уже күскел өлек бет федерациялар күтті. Тоны бұлан бар. Сөбіліңдерін бер біттірі. Көстен ие барсы. Бұл ден ұлғандық туыда әтәк қықпы соқ, әтәк әппет тағаны. Барда со временем біреме бүк көддерін ие болы. Туғрата бұлы, арағынай болым жаппады. Кей бұл ден ұға ден әппет кірген. Еще бәтік кәпсігінде. Төвер бар әті, бұде, төвер бар әті, бұде. Төвер өсті тұқы дейілер балары білейін кәндеге. Әхуқ білейін, наға бұк бақа хоқты, бұл тоқтарын, бұл тоқтары проекттары сайынары қынады болы. Главное, ол сайды болы. Сразу барта болуын іспет. Эти түйін, эти туғыт түйін, үш қайсықаны айнары қынады күшке. Үлері қынады. Бақа ол. Пока олар оннаттан. Хылтылай оны қаянс бакын болды. Кой бакын болды дәргерлі. Әбә. Қықнады оны. Жеп айтын тема керекқа. Білген бұлт хайдан ехер. Бұлт себергелер әме хайдан ехерлер. Олар білін тепловизордар балылар. Тепло коптырдарды. Кімді тепло дрондар балылар. Электромоноктар балылар. Оларға ән сығының қайдағай. Так, анығы бұл чөт, анығы тоқтарға де, гаджеттарға де қаду. Оттон, наға бода чеқа өпті. Наға оны сәңәр бәппін де қапту. Ота, конечно, атылығын ондықтары. Издөйлерін бір жон көрдігір, қайыр, аны атыға кені бобылуат, атылыға өп қолы орды. Bir жон кәлін идді, қайыр, аты лично бәм. Конечно, тоғыз. Отынан бұлтур, ұғыйынан біле тұғынан үрер, дұқуай моноғынан бұлтур, оны тоқ бола жеді. Шөй боландық. Кейі онық бұлтуйдағанан ағаны бұдан бұлтуй бұд күлдік бай-байынай бәсі біте самай өріләқ күлдік қадар. Кейі бәді онық бұлтуй өте чүгесте короче. Кейі ға бұдан чугасты келер бұлтуйын. Онтон моноғынан электромоног, тепловизор, квадрокоптер, конечно, туғыз. 4 туғыз де қойыпты.
Тожон onun kötüyenler bağlaqın bir. Jonton tavastırım dağını biler oltırım уже. Ытынан mono духовойунан бултуктарым бар аллар. Таким хадах туунан был. Баулуат. Холок соколунан. Тохол тепловизор кейбли пеше деп бұл қама жан холор көңілленер. Техникадан бұл лодкана жер көңілленмет холор. Так олық бобу жен соқ хембир. Бобу хоқ. Но кәлен тұтанлықтарына сабы жеді дейін болар деп күдікті? Аты уже сокон қарағанын уже болар бұла. Бұдылар, техника бұдылар, сәппік тоқын бұдылар, тепловизор күйін, квадрокоптер күйін. Сокон өттігер еті көрі болы қатуқ неоднозначный хоконнар балары, мұндық спорный дек қойып. Бұл қайыз қатығар? Бұл қайыз қатығар де. Жоқ олары білейін әтен асты бітті. Ити тепляктар егендер бұлы баттыр, но тұттақтарына кәхетелер деу күндік. Тұқал масынына, именно теплякка, тепловизорға масынына жаңын бұлтту әне төбестақаны. Әрі олла. Ну, конечно, осыны сокон кытатын ер, күйрен ер. Мен қадар екі түләк жебе күндікче, мен бар. Bir ütüne мен наға қатшық. Наға қатшық бұл қолорыты илімнергер дағаны балықтыргар, собаны балықтаныларгар. Әмі мәні ұлында ұры көгілді илімі бірағас бәкенде. Илімі бірағас бәкенде. Бақпақын. Онына уже мен қатшықтақ. Оны қасыр балығы тұтықтақын ден, онына мен лицензиялақ болықтақын. Илімін әме регистрированный болықтақ. Эти мен қатшық бары. Антон iki сөтті бартын мен тамыстық әме қадары әме не торқудық болады. Беспредел. Болар дей күлікті. Беспредел болар. Бартын өлері қайыр тақаны, өлері тақаны әме қаттығыр не торқудық. Аты соқон жыңыты бар болықтақ. Ғаман наға үліген қайырлары әме. Бары көрі істебілі әжелер істебіттері болар. Бірі қатысқа тұтылы бүкке бар әде. Қатысқа. Қатысқа. Қатыс. Қатысқа тұтылы бүкке. Қасыр әме мөлуен тәде. Әме қаяуты тұлы бата қата батта. Рөскайде. Бұрысты кейеға онлық мөлуенен штрафты. Тоғары көріқтерін ады ев күдікті. Дәшімінен тенше болдың да. Бұл жерде тақы. Мөлуенен ген тақадары. Ота хем берісте федеральный закон бұла же. Onu депутаттар кимнах ол сокон тааралары. Bütün Россиядан бұл, е? Bütün Россиядан бұл. Вәттен уже олары қадары. Бұл бейі саға регион туспа туғара. Региональный олары ей оқ. Региональный именно туғара олары ені кілерге үлері қанады қайттақты. Қол бейі мана балықпыт бұлтағын атын бұла. Атын регионында. Onu kadar turist sallar bollar diyen. Именно региональный улар яғын, соқуанға. Арыйда лояльна ғостық. Оны именно те тоқтарға қоту жұмытығар. Оларға тым вопрос па? Тым вопрос. Оны барта ол федеральный зоны кетақы Америка кейк аян аяғын да еттен бәтче күрді бұл алар бұл. Антон, тоққа Тебілін көхікінеге ақиді қаде? Көхікінеге ақиді бүкілдер әнсан ағар, білін қанлықтар көхікінегеттен тақсықтарын хөбі, онына қанлықтары көхікілері қойбі, ән ағар. Көтір сүйрер, ұстар, қанлық бағарар. Күсі төр мұрыды. Тақсығынан да жеңді күн. Наал бә, олы үйіріне кәдер жымырыды. Урут тижа лоқ бол не кәдер. Аны кей Әмін өтеген барырға маты күңіл кенеге мен. Алғас кейіктен өтен бияр қолыр. Қасты кәбіттерін кәнді қолыр. Қайын сөп, алғасыдан бейін сөп. Аяңа надзорды көтіпестіқына ме бір айдарын дейбі күндік. Әді мұрады өтті тақын ада жиғаны бейбәймі. Тут әлбәқ жегені.
Туга келер элбэх. Онуга болнай мороду. Элбэбит. Ото тарихтактар ден эми кепсити барады. Каны тийбиде бите болду. Атак туяктаа туйрутты билбедим. Бу ден төби Тыңырақтақ. Тыңырақтақ кылгы уктар быгалакти. ото бу ден улхан хук баглак дихаду. Эми лицензия берилер бардыгар. Жуска бэбит так. Элбэх бөрө да бар. Тон кадара тугус. Лицензияны элбэх хостун берен ихтере. Сеп хайдакту. Минити этапка тиеликпин. Чемин кустанат нөхтеликпин дейм күрдүк. Туртаскада диелик. Табартен нигер турдады. Ата неге турда. Ол хим савапы Бара хаддер. келем бахым. Билим бастан кускас, антан туртас, таба, таяк, кулахай, индем күрдүк багахан ала балыр. Антан чубукуну би бэппин тохты ентеркам. Чубуку Жуска экстрим ди. экстрим. Табагар олық биде 2 сыл жарктынан баран ди кайыты ден. Что тием баран кото бола тақоттар курт кадр кандар нахара кабы. Чубуку бултахына ден кайга бултахан ден кихи бетин туругун көрөһүн ден болор. Бебени китигисен ден кутукту болун сөп. Ондуга Аллах шахче. Кин кайын тосталыгын эме бола кайын кайга хажуңу сөп. Чабари фантастический хос вопрос болары болу. Гити. Бары яха. Атын өссө хидерге филиалар якын барганды кенагас кетен. Кайда. Аха деді. Филиал пока хох. То бебит дуйду турданы. Пока үлелбах. Ондук сана хох. Атын Кырта хох. атын регионерге колан көрдөккө бу сака херин бучуттара тугуратлактыры. Сахайрын булчуттара жен, саха кейте эркейте жен башы тоспа кей болла. Кыра дагаттан сыгынак болла, айылга. Башы өйан ататын менталитета жеха атын. Олох атын ке. Ол атын регионнар калдык. Би кыра дак президент бул калкасы хысты учоннор. Деревне эти улус район даганы онда бу корат кейте атыннар жок. Сахайда олох тоспа кей болла. Олар гохоток. Атын көрүләсте истидахи. Бут магына хакайрыгар төхөл багай. Бул тилинен атылыр магынден сүчөкө ден каныр барды. Бул хазырда битим статистика. Сүчөкө. Ото ол полноценный магында бол батар холор именно булдунан охота и рыбалка ден тематикага эйгега он сүчөкө барды. Антон именно бу магазиннах, именно бу оружейный огнестрельный лицензиялах ончака магында. Тохро магында 2-3 магында жорукта тилтеле. Магына лакодоха онта даха була, 13-14 пара болу. Именно магына лакодоха. Ол егер били бир тилте 2-3 магында. Конкуренция шуе. Ол здоровая конкуренция жеби кудук. Эндик конкуренция бар болот, хайды бар болла. Конкуренция хок болла хайды бакымага. Биси голоргон бол. Онукпа. Бар мен бисапа. бар мен гыды бисебит. Алты хабыт хайбыт. Күрәктә хин ора бу хатору саха спортын ден булыргаттан тәребит хылга үстә. Сайын күһүн. Сайын күһүн аха. Үсә тапта хата ди. Титүт магын. Охотник, егер, байнай, оны бадар магыннар кытын. Саңа туқилер биппит. Онна бу аты жағайын 90 күнігер микрох тейтер яйр олар олды. Бу береге бар болуға? Кубок Байкал ден. Константин Калашников спонсордағы генеральный спонсор. Кенеттон хылай терьер оныктыры. Оны жа бу быйыл саңады бу бейха сахайрыгар жокускайга теребитчен. Кубок Байкал ден олаты иркускайдыр эме кәрелерді? Кубок Байкал ден это Ижевская компания Байкал ден барды. Ол хин аттабы. Ижевский механизм. Тора бу чуга серигендер келелерди жана. Уругути Ижевская 2 компания бар. Байкал, Ижмих. Он Сибирь
Константин Калашников болады. Ол білген, ол итки заводу концерн бартын бәтер под крылом жилась, ылан олорор. Нуча аларын. То нуча дем болады, бұл российская алар. Ол компания олор, концерн Калашников бартын. 5-й либо 6-й раз в Якутию уже приезжаю. Это рабочий визит. 3 рабочих визита было и 2, наверное, просто в отпуск приезжал. Чем вам нравится Якутия? Якутия разнообразием природы. То есть здесь можно увидеть всевозможные ландшафты, как густые леса, степи, горы. Собственно, мне удалось однажды побывать в Аймиконе. Буквально неделю, наверное, там присутствовал. Вот. Ну и плюс в Якутии сосредоточено, наверное, самое большое сообщество охотников. То есть, если смотреть по всей стране, то, наверное, это самая стреляющая республика в стране. Собственно, этим и привлекает. Здесь люди увлечены охотой максимально, можно сказать, с малого возраста уже с ружьем. Ну, этим и привлекает. Когда познакомились с Семеном и как вы с ним работаете? С Семеном порядка, наверное, с 18-19 года знакомы. Ну, первое знакомство было рабочее в рамках работы. То есть мы являемся поставщиком оружия, патронов. Ну, собственно, с ним начинали с небольшого маленького магазинчика, небольшие поставки. А в дальнейшем, когда у нас появились, собственно, линейка патронов, патроны Калашников, собственно, он у нас был эксклюзивным дистрибьютором на территории Республики Саха. Ну, так с этого момента и начались развиваться наши отношения. Сначала были рабочие визиты, потом уже просто в отпуск приезжал с Семеном. Ну. Тогдашний Семен, вот Семен Петрович, да, с 18-го, и нынешний, насколько он развился как предприниматель? У Семена же все начиналось с небольшого оружейного магазинчика. А сейчас Семен, по сути, занимается развитием, назовем это так, небольшой промышленности. То есть он сейчас производит лодки, он производит тарелочки для стендовой стрельбы. И в планах у него еще огромное количество направлений, которые он хочет развивать. Пока ограничен своими силами и временем. Вот. Но Семен в 2019 году и Семен сейчас — это фактически отечественный производитель. То есть развился очень сильно, что мне в нем нравится. То есть с годами у него энергия никуда не иссякает. Такое чувство, что он бездонный колодец энергии, который постоянно что-то генерит, постоянно что-то придумывает, и от момента идеи до воплощения буквально короткое время проходит. Придумал, что хочет делать лодки, уже стоит цех, который производит, собственно, эти лодки. Желаю процветания вам, вашим семьям, республике, участникам сегодняшних побед и дальнейших в том числе. Всем благ. Первый раз услышал про республику в 1982 или 1983 году, будучи в аэропорту Домодедово, разговорился с одним из вахтовиков, который был здесь, рассказал мне про природу, про то, как ломики на морозе ломаются. И меня это очень так заинтересовало и удивило, что есть такая природа. И вот, пожалуй, с тех пор я мечтал наконец-то очутиться здесь. И вот благодаря, в первую очередь, Семену Петровичу, который пригласил нас на это замечательное мероприятие, я, в общем-то, здесь и оказался. Вот. Как я уже сегодня говорил, познакомились мы уже больше 10 лет тому назад на различных мероприятиях, прежде всего выставки, форумы оружейные. Вот, как-то всегда встречались в центральных регионах России. Вот, и наконец-то Семен Петрович сказал: давайте, ребята, приезжайте, посмотрите, что такое Республика Саха. Мы выбрали время, ибо желание у нас было всегда, и наконец-то мы здесь. И были потрясены, в общем-то, и людьми, природой. Природой мы еще насладимся, потому что поедем на полюс холода.
Вот. А так все замечательно просто. О сегодняшнем турнире. Ну, я давно, в общем-то, считал, что в отличие от всей остальной России, в республике Саха оружие — это не хобби, не увлечение, это образ жизни. Вот. Ну и поэтому я вижу по тому количеству участников, по его составу, по социальному статусу, что очень много людей, которые этим реально увлекаются, хотят что-то доказать себе, окружающим. Но это впечатляет. Как вы работаете с Семеном Петровичем? У нас сопутствующие товары для охоты и туризма. Вот. По мере необходимости Семен Петрович делает заявки, мы поставляем продукцию, в общем-то, как бы, все в таком, в общем-то, деловом, но все-таки более таком дружеском немножко стиле. То есть всегда ищем, если какие-то возникают вопросы, компромиссы, мы их всегда находим. И данное сотрудничество, ну, кроме положительных эмоций, больше ничего не вызывает. Основные качества Семена? Основное, что меня поразило, конечно, ну, помимо человечности, доброты, отзывчивости и прочее, поразило, конечно, деловые качества. Вот встречались мы с ним один из последних в Ижевске, где-то, наверное, конец прошлого года. Вот, он сказал, что собирается выпускать резиновые лодки. Вот, но у нас как-то в России принято, что от слова к делу проходят иногда долгие месяцы, иногда и годы. Вот, но каково было мое удивление, когда я ему звоню через месяца, наверное, полтора, вот, и мне показывают вот уже готовые лодки. Я, честно говоря, был просто поражен. Ну, думаю, как это можно? Вот. Следующий вариант был, мы встречались где-то в марте на форуме оружейном. Вот, у него была мысль изготавливать тарелки для круглого стенда. Вот. Не прошел где-то месяц, я ему опять звоню: Семен Петрович, что там со станком, туда-сюда. Он говорит: так он уже стоит. Я снова в шоке. Как? Как это можно в принципе? Он говорит: сейчас пусконаладка, приедут люди, все сделают. То есть его такая, скажем, какая-то неуемная жизнедеятельность такая вот, ну, она, конечно, поражает. Потому что, ну, такое очень редко встречается. Сейчас люди сидят на своем, как бы это сказать, стабильном бизнесе, вот, и, как правило, ну, не пытаются что-то дальше двигаться. Вот, а у него, в общем-то, есть это движение, я не знаю, за что он дальше возьмется, но я точно уверен, за что он не возьмется, он все равно это сделает. То есть в этом плане, конечно, вот, ну, очень сильное впечатление, самое положительное, конечно. Такого, ну, редко встретишь. Уважаемые участники и организаторы, я первый раз приезжаю в Якутию. В общем-то, я знаю прекрасных стрелков, защитников СВО. Якуты — это чемпионы всех стрелковых видов. Я считаю, мы сегодня приехали в центр стрелкового первенства, именно Республика чемпионы стрелков. Где-то с 2003 года занимаюсь уже оптовой продажей оружия и патронов. И, в общем-то, всегда у меня была цель приехать в Якутию. С Семеном мы, Петровичем, познакомились буквально в прошлом году. Он не так давно заявился на рынке, значит, торговли оружием и патронами. Ну, первая сразу встреча, это оказалось так, очень жизнелюбивый и очень хороший друг, который, ну, как ясно солнышко, увидел и все. Сразу начинаешь любить и Якутию, и думаешь, что все-таки достижимо это добраться сюда, и людям можно доверить. В общем, это Семен Петрович, это глыба, будем говорить, нашего отечественного производителя. Смотрел я производство его и лодки, и
тарелочки, которые он делает. Ну, это действительно достойно уважения, то, что целеустремленность очень высокая. И вообще Якутск город контрастов. Я приехал, я понял, что те 90-е, 80-е годы, который был Якутск, и что сейчас, это, наверное, небо и земля, потому что тех старых домов вообще построек не осталось. Там бараки, наверное, деревянные какие-то были, потому что все свежие постройки. Вот. И Семен из нового поколения людей. Думаю, что все будущее связано с Якутией за такими, как Семен. Всех приветствую. Хотелось бы сказать слова благодарности организаторам этого мероприятия. Я сам все время у нас в регионе провожу такие соревнования. Я знаю, что это труд, это силы, это деньги. Очень рад оказаться на земле соседей своих, настоящих охотников, воинов. Спасибо большое. Всем удачи, пусть победит сильнейший. Я был в Якутии, но это было порядка 7-8 лет назад. И то я был с другом, мы совсем немножко посетили здесь мест. А вот чтобы именно так активно, первый раз. Но на самом деле, что хочу сказать, очень хорошая такая организация. Очень понравился стенд сам. Оборудование шикарное, все установлено. Вот для себя я подчеркнул, что хорошо, высоко все стоит здесь, да, и много вариаций для запуска тарелок. То есть несколько локаций разных, да, и на любой вкус можно пострелять. Как вам наши стрелки? Мощные, мощные. Ребята вообще очень мощные. Такие чувствуются и любители, можно сказать, как профессионалы. Ну а профессионалы тут уж что говорить, молодцы. С Семеном Петровичем какие у вас дела? У нас дружеские, хорошие отношения. То есть мы работаем в одной сфере, все время встречаемся в Москве на выставках. Дружим. Он в Забайкалье был у нас, в Чите заезжал в гости. Хорошо встречали его. А вы никак не партнеритесь там, не работаете вместе? Ну, в плане, дело в том, что много же определяет общение, да, когда общаешься с другом и делишься какими-то, моментами. Я думаю, общение с пользой, назовем это так. Основные качества Семена? Как человека, как предпринимателя? Открытость его. Он такой открытый человек, добрый, честный. Это самое главное. В наше время это очень главное. То есть честность, открытость и прямолинейность, скажу так. Кубок Байкал бывает приехали. История киллер была, впервые у нас в регионе проводятся такие соревнования. И выражаю огромную благодарность группу компании Калашников и нашим друзьям, партнерам, что они приняли наше приглашение. Тонну барым это кем крах рахтах катаных дилях олбастатын чайхай тылары вахталары. Дай! Молодец, Семен, все попал. Төт станция, төт жерге өте латығы, он бехиссер, воздушканнан сырылдан. Нешемі балана бұтыр. Тапата. Кубок Байкал
Спортинг. Бұл Чутовской хос. Тоқта тереккелер көтілдір. Бестилен, түйттілен, икілілен, халғағанна дағын. Бірене күректе. Гладкоствольное ружье МР-27 пластик от группы компании Калашников. Я хочу дексялы. Жера? Это тугары сүйдім. Ол да шей, бата. Победителем главного приза гладкоствольного ружья МР-27 становится участник под номером 42. Кемей! Коля-да! Эсь! Эсь! Николай Кобяков. Ай, када. İkisi mırın oldu bu ki. Kola! İkisi kola! Kola ikisi mırda! İkisi mırda! İkisi mır. Bugün ikisi mırın. Ay kı. Те концернерге те үлелеспедин төһәрәттен ихкенил гүтөле һәргә туктун кастар баллары. Вот эти вон халтау хетталтан үлелебет концернерге. Тон передовой в российская халары бар килер олар була. Она теге этегел тохпатох. Тульской бар это. Тульской блин үлебет. Потом короток тох штучный халар он тур. Гаман были веб-сайт потока химбир. Оборот тох он бот. Вон натан Вятские поляны бар. Это Ижевские тигар. Это вепрдер он тур. Олар мелүлдер, олар күскелүлдер это. Шөйт вепер халары патроннары оналар табрин туха госакадан Министерство обороны үлдер. Гражданская воровка тарбаттар, гражданская туха потокка. Он эти Лобаевтар баллар, Курбатов, Орсис, эти российская компания барта. Беспаган. А то имеете в основном были туха бар үлдер. Субо. Санкция по бутугар ханны кити са фирмаларыгын бияга келен токтан калдылары. Эбетер булар гыгыр ханды. Böyle через келелер. Через блин алалар. Келелер, конечно. Ну, конечно, сынат. Гылбаулла. Кана обходные пути, параллельные импорты гудых имбикире турар. Көтө албыттыр я. Аспет сезон. То руку гудук выбор семисох. То барнан ла рук барта итальянская бельгийская гудук элбах бала Европа хата. Блин уже качак барта тох барынан. Буллаха. Буллаха бахыва диби гуду. Турцияда кире тураш. Турция пока тон хату качак ох. Шөбат киле турулар. Патроннарын дагы, сааларын дагы. Эмбен хан ханныгы дробун. ТОС 34. Ага. Онны ымырдатым, сүзбейін бестах. Онны бұл қас хинратта 5 жылана түрет ремонтон бұдым. Американский. Тожлуга цаңсейін хуата. Свида бұкынде. Свидан, ага. Бірген олды ремонтон 2 түгіл түгінді түгітті ғади. Бұларды болаққа. Бірген ағуқтағына кейі көйін келі бәтеді. Дехалыр ремонтонны. Америкаттан чаны бада биппити ханы. Антон бана дилер бар була эмир. Российский дилер бар, о келе через ланс. Напрямую Америкаттан. Сейфен батсып. Энсан агар хамай тубу дроп халарга кушутар модель бак кушутар көрлөр олени ити табын. Каны ханы хамай народный хадяна аттыгыни. Народный саат өмір 155 була эмир. По цене и качеству. Симбиром би российской патриота была в тебе. Өмір хэмбир хамай. Сылгыр бар демисам. Антон канавати симбир өмір гытар. Ато чөдүк карая ура сотох жиханада уллади. Бихете туқпытчын сыгыбычын те өмір жеу күдікче. Кей біле бұлтан кәлді сейпа вайверді. Бихете бұлтан кәлден уже күйіңі төр уже туқ болуқтақ бұлай. Консервация тұтуған шүдік суен арастан постоянно көрі қай сотох жытақына үлі сабы уллади. Антон келер ариценовой категориятынан келер народный хақанды. Ага, өмір ите тұғынан шөй онына. Бюджетный. Цена и качество. Это самое главное. Цена и качество. Антон уже эти вятские поляны кена, онрор кена, это, блин, уже онрор это. Это выполар.
принципе. Şöyle hala. Молот индиан балым. Молот, сага молот. Ага. А только это уже то такая была. Российский производитель уже бренд куда халар. То основном нарезной халар. Буджа халар. Мен дропка тибир тухати яхтыды. Ому халары тибир балдар итальянский деринler. Ага. Олар итальянский дер истерегер ханды көрдүгү. Эти мере бенели спорт 2 инди кудуктар балдар ди. Олардың хандыктарын теңәрелери. Көпчүк. Ota beha İtalya tüen Beretta Benelli. Fabarım diye kurduk. Zaten sen bir Benelli ama popülerne beha. Benelli kolungal bah. Kasta kolungal, hatta el bah kolungal. Ona da Beretta. Beretta основном спортивный hala. Тут doktor da bağlar, okulunca da peçeteler da bağlar, el bah kolungal var. Эти kolungal ama popülerne. Ota уже эти Фабарм келер, Браунинг келер. Дилгут. Патронларга тугара ден истибетиме. Булдын истибетим да аспе сезон истибетимди. Борак тугара улар илар булбутарда. Ханнагара борак вот хабылды ту, хайдакту, лехем бире ханнагара борактар ол ханнагара патронга балдар дуден эрестибетим. О, бригинте сүбекке хылтан бу сво салынгытта. Конечно, үтө түгөр проблема булады, борагы түгөр. Тосанан патронды Борах түгер проблема. Борах бартанда антак бара турар. Сенбир. Министерство обороны закагына. Лиханныгы завод олық қачақтақты күлерер. Тамбовский пороховой завод қолор. Этими Ирбис, тақаста тух завод бар деген табиға. Барта қачақтақты күлерер. Лихин барта дефицит. Ini kudu ilhim barta sığına bu tonda oynuyor hem bir. Defisi polla hem bir sığınan üdür. Komplektu şeyin üdür. Uruk bu sanksiyenine importnay porak var bulacak. İtalyanskay porak kolor. Постоянно var. Kolor bunda Avrupa termeye girerte porak. Birin başı tohta gibi Rusya'ya bete kayır. Oldu onlar hem bir acakay nağlık Patron öttü, bastan araydı eti sağlığını sübbe bir, sübbeki sübbeüs. Anca toh olsa da. Birin uca araydı, hen bar bolan ere. Kolot bar. Ki bar bu da. Sen daha nuku... Sen ki bar bu da bar короче. Дагестан'la. Просто сынata. Сыновая политика, конечно, уларьян. 2 büyük, 3 büyük baran turacı. Ben tussü ben. Kandık patrondan atağını, kandık hübeligini. А эти на тух вопрос яха. Популярный вопрос, он на беха грехам вопрос. Мандыктен. Кидде, клиент кидде, булчут кидде. Канык батурун шуй иден. Это на иде вопрос яха. Астета. Он чупчу бучуй батурун ден, бучуй порах, завод порах шуй ден кигайна папул. Кихи са арахнай. Кихи арахнай. Хорохи bir çöpçü şeyden patron sok. Kimere bana hübrür, kimere bana hübrür. Kimere igla, kimere Sibir, kimere Çekrim, kimere Azot, Iskağım diyen eti firmalar. Arak sarak ki olak bu cenneppe. Нарезной патронага холор син араксын сөп ити улучшенной кучности, повышенной кучности диен холор. Сынатна холор лапарахнай болор сыната. Оду песа сагалан холор меха бенгенглы. Ити российский патронлар кодока. Он холор меха бенгена, конечно, шуй было. Повышенной кучности диен. Баллистика то шуй болар. Дробки нерде ки бу женкайна пакет. Чейна так. Бу пакет. Kimere bu olak silgi hilabet patronu var, olak silgi hicar, olak ölbet patronu dir. Kis kiheren bu olak oğay patronu evet. Ben asker tanım olak söbületim bu patronu. Anlamadım anlıgıla öndir. Ama onun çizdi doktoruna en kiheren bu patronu çöy, bu patronu cenk kiheren apet. Ata hit продаж kandı geç onu biligi. Aspekti sezonunda yılan körüp Hit kaças. продаж, cahına çepçik et, oçunan hit продаж. Так, Sibir igla eti şey. Demin iglanı hebiletim deyim. Igla o öyle. Onun atatlar olur da hacıbıtım. Fiyatları da. Onun ne fiyatlarından hacıbıtım. Antam birini igla kostüm diye kahap. Fiyatları zavota birin уже olbat fiyatları.
Урукоттон онырк булажы. Сахайры барта феттернан. Саха феттерин ден бренди куду болбутыжы. Берген ден магын бары дагана. Эти тохтар, саха бултар. Оны чөйдүгүлән үлүжү жуттара. Именно саха феттерин ден договор төсендер олық прямые поставки с завода. Ала кеве аута. Бул чупа аута. Ол батруна да жибута. Билген ол феттер кымтата тибете же хаду чакуруча тугара политика кыян кая бакалар. Самый флагман игла болду дите. Колор билин сүз чакача бакахым бар. Бут О сүз магын не бота. Атылыр жөнөр. Атылыр. Магын сүз ботак булай билген тура. Онтон вончата сүбетчеге жа магын бар. Вончата атучка чогатар бул. вончата режейне отдел бар. Отдел лахтар де хаде. Вончата магын бар. Батрон он на саатылыр. Оларда камера хранения лахтар. Олар истерегерен бар. Олар топ-10 бадар точно бар де. Это производство лахан, да? 15 магын бар бул. Это производство лахан де. Дальневосточное производстволарда. Аны олар топ чугаскында топ-10 точно кирам булат. Аны тохтени таре. Бу он хигер бастын багынарга терителерге кирерге тухнаданы. Урбанит быгытнан тух характернаданы. Тон олық бұт ұлыр ер бұла. Күнтін түйін туары әбей тақын ер. Оны тәбістен кәче тақын бұла. Қанық бренд болдың, қанық сүйрен болдың. Құлы айқыллағата ол тепловизор оның маңық жән бейқа оқ бұла. Біл бәппетті олай. Оны техника жүрі қайдан ер, солқалар, визиходтар, квадроциклдар кәденерлер. Олар көтті тәбістенге туық саңа рынаққа тағыста, олар көтті тәбістенге өләне қанады. Жон бағатайын бір ұлатын еп бола. Ол кені бағатыр кейден қанады. Құды бола бола. Эти урбан өттінен көрі болды, де? Тұқылы ногуса временем де, қаде? Онтон урбанит бұғытынан бұл испер кейрер болық бұна. Әйқа тоқ характердар бар болан, тоқ қатыстылар бар болан гіне мәні сетейліақты көрері жағаны де. О жатын оны чемін күйін бән туғынан оны қасы оқпын, мен тоқпын күйіқпін соқ бұлайды. Сақа серінен себейінен де көрдікті. Тоқтырым, бігіл үйі олтырым, коллегаларым таварыстырым, әтектірін сөп бұлды. Ата тұғысты бейдігін ағаны? Тоқнадыны? Шөм секрет? Шөм секретте. Қолуыра мен ата бағар әме бағына болта балыр болы. Тоғыра ән күрді көрі жайнары бадақтар. Дәрші мәні қайдан іспетір? Бағана анады бұлады, білден тұрыр, бағана. Оны ғымы кехей деген, тоқыдығын оны олыққа келер ағын. Ол бағанағын олыққа келер еқінан. Кыллар болын, кылыбап болын. Қача бұ келер атайқан ады олды. Бағана олыққа келейді ем. Декаду. Тоқчықады. Менен бихи манна бастан келер бер билистак бити. Онда манна келен кепсеп бити шөй байтык. Махи манна хакаятылы бихи магна туропудун багара бутте. Онда кени разы тутатына хөбөлеген бер бите. Онда хөбөлген манна бихи келен манна агай хакайда гатып бастан онтан келен шөй байтык үлели хиджабыт. Hemen ынырык мүмкіндік ботай ынырык үлехет, круг занятой, человек дела. Отой бәйтін туғынан жарықтынарын баратын білер, баратын сатыр, ондан доғырды бұғытынан, онда қолы бұра уай кей бұғытынан бейеқа ме хеветтері берер, қайыр, бейекенен істебет. Ондан бәйбет ондық опсай еме ондың маны бұланырды ақпыт, онды баратын ажы қаяны еқпет. Hemenin uhataltan ülen salapıt. Ton uhatalga üli dam yanan. Halayatçı budan to obayım bulladı. To bachar bakki hine mundan ületen de halayan hıcaraton hayatçıda göster bulanda. Şu справедливый, надо ула строгой. Онотон поддержкалыр үлеттерин, браттарын. Кене хүрін качестволары? Мунчылы тақат оқчам биле. Целеустремленный қасоқ. Бартын көрәдер, қомиядер, тоймет мәне хатар буллаган атта замечаниялар, комментарар. Тону болтақ була. Халаячы ойдан. Семен Петрович, анагылы токуйдақ, онна түрген хамнанылақ, да?
дияка. Ник мана бар урбаник яка ту качестволар. Почти хамы хүрүн деп курдук. Түргенник токудуксан, онна действиялы оксон деп курдук. Түрген. Аты мен белетен көрдік мен рас байды. Тура беледек бай. Аха. Комой жер бай. О түгөр аха, бередек була. Бередек бартыгы бар боқтақ ба. Тасы түгөр бередек тақ ки исүттеме бередек тақ. Багар бу эдер урбаниттар именно бул тегетер болбатыннарда канык багар кайсыга хагалан эдер урбаниттарга тугусы беленети. То касы болотун надо. Касы болотун надо. Ол эми төбөдөргө бар толкуйдары бартын килеректен надо. Ханабыттарын толун ханабыттары толун надо. Тону кудук. Инде диге баран ертен надо болла. Джон оны харын сөп кимере зачем каятын onu kim olur hü o kim o eha o tsaki en tuhurna diye hü diye kuduk onu престивекке ki бетин өйүн ханатан эдер ки хабрин конечно брин сагалырга именно брин сагалырга гарха хос hem bir бастан сагалырга финансовый фундамент напулук надо было это гел фундамент деп экен акылата пулук надо хатчы надо hem bir аны уркудукча би кредитин кулага ажахай гарахан болду. Ставка ханды гарахан, бирген гарахан. Тону сен бир оны ол жебекелер хатыр ки сагылыр ки бир сагылы саты хадыр.